Ну и, как всегда, перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Ман дуода не дают. Ман дуода. Ман дуода книга. Не дают книгу. Ман дуода книга. Тау дуода. Тебе дают. Тау дуода. Тау дуода дована, тебе дают подарок. Тау дуода дована. Тау дуода обуоли, тебе дают яблоко. Тау дуода обуоли. Ям дуода, ему дают. Ям дуода. Ям дуода телефона, ему дают телефон. Ям дуода телефона. Jai duoda, jai dajūt, jai duoda. Jai duoda laišką, jai dajūt pismo. Jai duoda laišką. Mums duoda, nam dajūt, mums duoda. Mums duoda bilietus, nam dajūt bilieti. Mums duoda bilietus. Jums duoda, vam dajūt. Jums duoda. Jums duoda užduotį, vam dajūt zadanie. Jums duoda užduotį. Jiems, joms duoda. Im dajūt. Jiems, joms duoda. Joms duoda knygas. Im dajūt knygi. Joms duoda knygas. Ką tau duoda? Что тебе дают? Ką tau duoda? Man duoda saldainį. Мне дают конфету, man duoda saldainį, o ką jam duoda, а что ему дают, о ką jam duoda knygą, ему дают книгу, jam duoda knygą. Ką tau duoda? Man duoda saldainį, o ką jam duoda? Jam duoda knygą. Man duoda, не дают. Тау дуода, тебе дают. Ям дуода, ему дают. Jai duoda, jai дают. Mums duoda, нам дают. Jums duoda, вам дают. Jiems, joms duoda, им дают. Man duoda, tau duoda. Jam duoda, jai duoda. Mums duoda. Jums дуода, jiems, joms дуода. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Man duoda, не дают. Man duoda. Man duoda книга, не дают книгу. Man duoda книга. Tau duoda, тебе дают. Tau duoda. Tau duoda дована, тебе дают подарок. Tau duoda дована. Tau duoda obuolį, тебе дают яблоко. Tau duoda obuolį. Jam duoda, ему дают. Jam duoda. Jam duoda telefoną, ему дают телефон. Jam duoda telefoną. Jai duoda, jai dajūt, jai duoda. Jai duoda laišką, jai dajūt pismo. Jai duoda laišką. Mums duoda, nam dajūt, mums duoda. Mums duoda bilietus, nam dajūt bilieti. Mums duoda bilietus. Jums duoda, vam dajūt. Jums duoda. Jums duoda užduotį, vam dajūt zadanie. Jums duoda užduotį. Jiems, joms duoda. Im dajūt. Jiems, joms duoda. Joms duoda knygas. Im dajūt knygi. Joms duoda knygas. Ką tau duoda? Что тебе дают? Ką tau duoda? Man duoda saldainį. Мне дают конфету. Man duoda saldainį. O ką jam duoda, а что ему дают?
o ką jam duoda? Jam duoda knygą. Imu dajut knygų. Jam duoda knygą. Ką tau duoda? Man duoda saldainį. O ką jam duoda? Jam duoda knygą. Man duoda, не дают. Tau duoda, тебе дают. Jam duoda, ему дают. Jai duoda, ей дают. Mums duoda, нам дают. Jums duoda, вам дают. Jiems, joms duoda, им дают. Man duoda, tau duoda. Jam duoda, jai duoda. Mums duoda, jums дуода, jiems, joms дуода. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Man duoda, не дают. Man duoda. Man duoda knygą, не дают книгу. Man duoda knygą. Tau duoda, тебе дают. Tau duoda. Tau duoda dovaną, тебе дают подарок. Tau duoda dovaną. Tau duoda obuolį, тебе дают яблоко. Tau duoda obuolį. Jam duoda, ему дают. Jam duoda. Jam duoda telefoną, ему дают телефон. Jam duoda telefoną. Jai duoda, jai дают, jai duoda. Jai duoda laišką, jai дают письмо. Jai duoda laišką. Mums duoda, нам дают, mums duoda. Mums duoda bilietus, нам дают билеты. Mums duoda bilietus. Jums duoda, вам дают. Jums duoda. Jums duoda užduotį, вам дают задание. Jums duoda užduotį. Jiems, joms duoda, им дают. Jiems, joms duoda. Joms duoda knygas, им дают книги. Joms duoda knygas. Ką tau duoda? Что тебе дают? Ką tau duoda? Man duoda saldainį. Мне дают конфету. Man duoda saldainį. O ką jam duoda? А что ему дают? O ką jam duoda? Jam duoda knygą. Ему дают книгу. Jam duoda knygą. Ką tau duoda? Man duoda saldainį. O ką jam duoda? Jam duoda knygą. Man duoda, не дают. Tau duoda, тебе дают. Jam duoda, ему дают. Jai duoda, ей дают. Mums duoda, нам дают. Jums duoda, вам дают. Jiems, joms duoda, им дают. Man duoda, tau duoda. Jam duoda, jai duoda. Mums duoda. Jums duoda, jiems, joms duoда. Ну и как всегда, я перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Man davė, мне дали, man davė. Man davė knygą, мне дали книгу. Man davė knygą. Man davė saldainį, мне дали конфету. Man davė saldainį. Tau davė, тебе дали. Tau davė. Tau davė dovaną, тебе дали подарок. Tau davė dovaną, тебе дали подарок. Tau davė obuolį, тебе дали яблоко. Tau davė obuolį. Jam davė, ему дали. Jam davė. Jam davė telefoną, ему дали телефон. Jam davė telefoną. Jam davė raktus, ему дали ключи. Jam davė
raktus, jai davė, jai dalį, jai davė laišką, jai dalį pismo, jai davė laišką, jai davė gėlę, jai dalį cvetok, jai davė gėlę, mums davė nam dalį, mums davė bilietus, nam dalį bilietai, mums davė bilietus, nam dalį bilietai, mums davė užduotį, nam dalį zadanie, mums davė užduotį, mums davė užduotį, jums davė, vam dalį, jums davė knygas, vam dalį knygi, jums davė knygas, jiems, joms davė, im dalį, jiems, joms davė, jiems davė dokumentus, im dalį dokumentai, jiems davė dokumentus, joms davė knygas, im dalį knygi, joms davė knygas. Ką tau davė? Što тебе дали? Ką tau davė? Man davė saldainį, мне дали конфету. Man davė saldainį. O ką jam davė? A što ему дали? O ką jam davė? Jam davė knygą, ему дали knygų. Jam davė knygą. Ką tau davė? Man davė saldainį. O ką jam davė? Jam davė knygą. Man davė, мне дали, man davė. Tau davė, тебе дали, tau davė. Jam davė, ему дали, jam davė. Jai davė, jai dali, jai davė. Mums davė, nam dali, mums davė. Jums davė, vam dali, jums davė. Jiems, joms davė, im dali, jiems, joms davė. Man davė, tau davė, jam davė, jai davė. Mums davė, jums davė, jiems, joms даве. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Ман даве, мне дали, ман даве. Ман даве книга, мне дали книгу, ман даве книга. Ман даве салдайни, мне дали конфету, ман даве салдайни. Tau davė, тебе дали, tau davė. Tau davė dovaną, тебе дали подарок. Tau davė dovaną, тебе дали подарок. Tau davė obuolį, тебе дали яблоко. Tau davė obuolį. Jam davė, ему дали, jam davė. Jam davė telefoną, ему дали телефон. Jam davė telefoną. Jam davė raktus, ему дали ключи. Jam davė raktus. Jai davė, jai dali, jai davė. Jai davė laišką, jai dali pismo. Jai davė laišką. Jai davė gėlę, jai dali cvetok. Jai davė gėlę. Mums davė, nam dali, mums davė. Mums davė bilietus, nam dali bilietai. Mums davė bilietus, nam dali bilietai. Mums davė užduotį, nam dali zadanie. Mums davė užduotį. Mums davė užduotį. Jums davė, vam dali, jums davė,
jums davė knygas, вам дали книги, jums davė knygas, jiems, joms davė, им дали, jiems, joms davė, jiems davė dokumentus, им дали документы, jiems davė dokumentus, joms davė knygas, им дали книги, joms davė knygas. Ką tau davė? Что тебе дали? Ką tau davė? Man davė saldainį, мне дали конфету. Man davė saldainį. O ką jam davė? А что ему дали? O ką jam davė? Jam davė knygą, ему дали книгу. Jam davė knygą. Ką tau davė? Man davė saldainį. O ką jam davė? Jam davė knygą. Man davė, мне дали, man davė. Tau davė, тебе дали, tau davė. Jam davė, ему дали, jam davė. Jai davė, jai dali, jai davė. Mums davė, nam dali, mums davė. Jums davė, vam dali, jums davė. Jiems, joms davė, im dali, jiems, joms davė. Man davė, tau davė, jam davė, jai davė. Mums davė, jums davė, jiems, joms даве. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Man davė, мне дали, man davė. Man davė knygą, мне дали knygų, man davė knygą. Man davė saldainį, мне дали конфету, man davė saldainį. Tau davė, тебе дали, tau davė. Tau davė dovaną, тебе дали подарок. Tau davė dovaną, тебе дали подарок. Tau davė obuolį, тебе дали яблоко. Tau davė obuolį. Jam davė, ему дали, jam davė. Jam davė telefoną, ему дали телефон. Jam davė telefoną. Jam davė raktus, ему дали ключи. Jam davė raktus. Jai davė, jai dali, jai davė. Jai davė laišką, jai dali pismo. Jai davė laišką. Jai davė gėlę, jai dali цветок. Jai davė gėlę. Mums davė, nam dali, mums davė. Mums davė bilietus, nam dali bilietai. Mums davė bilietus, nam dali bilietai. Mums davė užduotį, nam dali zadanie. Mums davė užduotį. Mums davė užduotį. Jums davė, vam dali. Jums davė. Jums davė knygas, vam dali knygi. Jums davė knygas. Jiems, joms davė, im dali. Jiems, joms davė. Jiems davė dokumentus, im dali dokumentai. Jiems davė dokumentus. Joms davė knygas, im dali knygi. Joms davė knygas. Ką tau davė? Что тебе дали? Ką tau davė? Man davė saldainį, мне дали конфету. Man davė saldainį. O ką jam davė? А что ему дали?
O ką jam davė? Jam davė knygą, imu dalį knygų. Jam davė knygą. Ką tau davė? Man davė saldainį. O ką jam davė? Jam davė knygą. Man davė, ne dalį, man davė. Tau davė, тебе dalį, tau davė. Jam davė, imu dalį, jam davė. Jai davė, jai dalį, jai davė. Mums davė, nam dalį, mums davė. Jums davė, vam dalį, jums davė. Jiems, joms davė, im dalį, jiems, joms davė. Man davė, tau davė, jam davė, jai davė, mums davė, jums davė, jiems, joms даве. Ну и, как всегда, я перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Man duos. Мне дадут. Man duos. Man duos книга. Мне дадут книгу. Man duos книга. Man duos saldainį. Мне дадут конфету. Man duos saldainį. Tau duos. Тебе дадут. Tau duos. Tau duos dovaną. Тебе дадут подарок. Tau duos dovaną. Tau duos obuolį. Тебе дадут яблоко. Tau duos obuolį. Jam duos. Ему дадут. Jam duos. Jam duos telefoną. Ему дадут телефон. Jam duos telefoną. Jam duos raktus. Ему дадут ключи. Jam duos raktus. Jai duos. Jai дадут. Jai duos. Jai duos laišką. Jai дадут письмо. Jai duos laišką. Jai duos gėlę. Jai дадут цветок. Jai duos gėlę. Mums duos. Нам дадут. Mums duos. Mums duos bilietus. Нам дадут билеты. Mums duos bilietus. Mums duos užduotį. Нам дадут задание. Mums duos užduotį. Jums duos. Вам дадут. Jums duos. Jums duos knygas. Вам дадут книги. Jums duos knygas. Jums duos informaciją. Вам дадут informacijų. Jums duos informaciją. Jiems, joms duos. Им дадут. Jiems, joms duos. Jiems duos dokumentus. Им дадут документы. Jiems duos dokumentus. Joms duos knygas. Им дадут книги. Joms duos knygas. Ką tau duos? Что тебе дадут? Ką tau duos? Man duos saldainį. Мне дадут конфету. Man duos saldainį. O ką jam duos? А что ему дадут? O ką jam duos? Jam duos knygą. Ему дадут книгу. Jam duos knygą. Ką tau duos? Что тебе дадут? Man duos saldainį. Мне дадут конфету. O ką jam duos? А что ему дадут? Jam duos knygą. Ką tau duos? Man duos saldainį. O ką jam duos? Jam duos knygą. Man duos, не дадут. Man duos. Tau duos, тебе дадут. Tau duos. Jam duos, ему дадут. Jam duos. Jai duos, jai дадут. Jai duos. Mums
duos, нам дадут, mums duos, jums duos, вам дадут, jums duos. Jiems, joms duos, im дадут, jiems, joms duos. Man duos, tau duos, jam duos, jai duos, mums duos, jums duos, jiems, joms duos. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Man duos, мне дадут. Man duos. Man duos книга, мне дадут книгу. Man duos книга. Man duos saldainį, мне дадут конфету. Man duos saldainį. Tau duos, тебе дадут. Tau duos. Tau duos dovaną, тебе дадут подарок. Tau duos dovaną. Tau duos obuolį, тебе дадут яблоко. Tau duos obuolį. Jam duos, ему дадут. Jam duos. Jam duos telefoną, ему дадут телефон. Jam duos telefoną. Jam duos raktus, ему дадут ключи. Jam duos raktus. Jai duos, jai дадут. Jai duos. Jai duos laišką, jai дадут письмо. Jai duos laišką. Jai duos gėlę, jai дадут цветок. Jai duos gėlę. Mums duos, нам дадут. Mums duos. Mums duos bilietus, нам дадут билеты. Mums duos bilietus. Mums duos užduotį, нам дадут задание. Mums duos užduotį. Jums duos, вам дадут. Jums duos. Jums duos knygas, вам дадут книги. Jums duos knygas. Jums duos informaciją, вам дадут informacijų. Jums duos informaciją. Jiems, joms duos. Им дадут. Jiems, joms duos. Jiems duos dokumentus. Им дадут документы. Jiems duos dokumentus. Joms duos knygas. Им дадут книги. Joms duos knygas. Ką tau duos? Что тебе дадут? Ką tau duos? Man duos saldainį, мне дадут конфету. Man duos saldainį. O ką jam duos? А что ему дадут? O ką jam duos? Jam duos knygą, ему дадут книгу. Jam duos knygą. Ką tau duos? Что тебе дадут? Man duos saldainį, мне дадут конфету. O ką jam duos? А что ему дадут? Jam duos knygą. Ką tau duos? Man duos saldainį. O ką jam duos? Jam duos knygą. Man duos, не дадут. Man duos. Tau duos, тебе дадут. Tau duos. Jam duos, ему дадут. Jam duos. Jai duos, jai дадут. Jai duos. Mums duos, нам дадут. Mums duos. Jums duos, вам дадут. Jums duos. Jiems, joms duos, им дадут. Jiems, joms duos. Man duos. Tau duos. Jam duos. Jai duos. Mums duos. Jums duos. Jiems, joms duos. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Man duos. Мне дадут. Man duos. Man duos книга. Мне дадут книгу. Man duos книга. Man duos saldainį. Мне дадут конфету. Man duos saldainį. Tau duos. Тебе дадут. Tau duos. Tau duos dovaną. Тебе дадут подарок.
tau duos dovaną, tau duos obuolį, тебе дадут яблоко, tau duos obuolį, jam duos, ему дадут, jam duos telefoną, ему дадут телефон, jam duos telefoną, jam duos raktus, ему дадут ключи, jam duos raktus, jai duos, jai дадут, jai duos laišką, jai дадут письмо, jai duos laišką, jai duos gėlę, jai дадут цветок, jai duos gėlę, mums duos, нам дадут, mums duos bilietus, нам дадут билеты, mums duos bilietus, mums duos užduotį, нам дадут задание, mums duos užduotį, jums duos, вам дадут, jums duos knygas, вам дадут книги, jums duos knygas, jums duos informaciją, вам дадут информацию, jums duos informaciją, jiems, joms duos, им дадут, jiems, joms duos, jiems duos dokumentus, им дадут документы, jiems duos dokumentus, joms duos knygas, им дадут книги, joms duos knygas, ką tau duos, что тебе дадут, ką tau duos, man duos saldainį, мне дадут конфету, man duos saldainį, o ką jam duos, а что ему дадут, o ką jam duos knygą, ему дадут книгу, jam duos knygą. Ką tau duos, что тебе дадут? Man duos saldainį, мне дадут конфету. O ką jam duos, а что ему дадут? Jam duos knygą. Ką tau duos? Man duos saldainį. O ką jam duos? Jam duos knygą. Man duos, не дадут, man duos. Tau duos, тебе дадут, tau duos. Jam duos, ему дадут, jam duos. Jai duos, jai дадут, jai duos. Mums duos, нам дадут, mums duos. Jums duos, вам дадут, jums duos. Jiems, joms duos, им дадут, jiems, joms duos. Man duos, tau duos, jam duos, jai duos, mums duos, jums duos, jiems, joms duos. Ну и, как всегда, я перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Aš geriu, я пью. Aš geriu. Aš geriu arbatą. Я пью чай. Aš geriu arbatą. Aš geriu vandenį. Я пью воду. Aš geriu vandenį. Tu geri. Ты пьешь. Tu geri. Tu geri pieną. Ты пьешь молоко. Tu geri pieną. Tu geri sultis. Ты пьешь сок. Tu geri sultis. Jis, ji geria. Он, она пьет. Jis geria kavą, on pьет кофе. Jis geria kavą. Ji geria arbatą, она пьет чай. Ji geria arbatą. Mes geriame, мы пьем. Mes geriame. Mes geriame sultis, мы пьем сок. Mes geriame sultis.
Mes geriame vandenį, мы пьем воду. Mes geriame vandenį. Jūs geriate, вы пьете. Jūs geriate. Jūs geriate mineralinį vandenį. Вы пьете минеральную воду. Jūs geriate mineralinį vandenį. Jūs geriate kavą su pienu. Вы пьете кофе с молоком. Jūs geriate kavą su pienu. Jie jos geria. Они пьют. Jie jos geria. Jie geria sultis. Они пьют сок. Jie geria sultis. Jos geria arbatą su medumi. Они пьют чай с медом. Jos geria arbatą su medumi. Ką tu geri? Что ты пьешь? Ką tu geri? Aš geriu arbatą. Я пью чай. Aš geriu arbatą. O ką ji geria? А что она пьет? O ką ji geria? Ji geria sultis. Она пьет сок. Ji geria sultis. Ką tu geri? Aš geriu arbatą. O ką ji geria? Ji geria sultis. Ką tu geri? Aš geriu arbatą. O ką ji geria? Ji geria sultis. Aš geriu, я пью. Aš geriu. Tu geri, ты пьешь, tu geri. Jis jį geria, он, она пьет. Jis jį geria. Mes geriame, мы пьем, mes geriame. Jūs geriate, вы пьете, jūs geriate. Jie jos geria, они пьют. Jie jos geria. Aš geriu, tu geri, jis jį geria. Mes geriame, jūs герите, jie jos geria. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš geriu, я пью. Aš geriu. Aš geriu arbatą. Я пью чай. Aš geriu arbatą. Aš geriu vandenį. Я пью воду. Aš geriu vandenį. Tu geri, ты пьешь. Tu geri. Tu geri pieną. Ты пьешь молоко. Tu geri pieną. Tu geri sultis. Ты пьешь сок. Tu geri sultis. Jis, ji geria. Он, она пьет. Jis geria kavą. Он пьет кофе. Jis geria kavą. Ji geria arbatą. Она пьет чай. Ji geria arbatą. Mes geriame, мы пьем. Mes geriame. Mes geriame sultis. Мы пьем сок. Mes geriame sultis. Mes geriame vandenį. Мы пьем воду. Mes geriame vandenį. Jūs geriate, вы пьете. Jūs geriate. Jūs geriate mineralinį vandenį. Вы пьете минеральную воду. Jūs geriate mineralinį vandenį. Jūs geriate kavą su pienu. Вы пьете кофе с молоком. Jūs geriate kavą su pienu. Jie jos geria, они пьют. Jie jos geria. Jie geria sultis, они пьют сок. Jie geria sultis. Jos geria arbatą su medumi. Они пьют чай с медом. Jos geria arbatą su medumi. Ką tu geri? Что ты пьешь?
Ką tu geri? Aš geriu arbatą, ją piju čai. Aš geriu arbatą. O ką ji geria? Aš to aną pjot. O ką ji geria? Ji geria sultis. Aną pjot sok. Ji geria sultis. Ką tu geri? Aš geriu arbatą. O ką ji geria? Ji geria sultis. Ką tu geri? Aš geriu arbatą. O ką ji geria? Ji geria sultis. Aš geriu, ją piju. Aš geriu. Tu geri, ты пьешь, tu geri. Jis jį geria, on она пьет. Jis jį geria. Mes geriame, мы пьем, mes geriame. Jūs geriate, вы пьете, jūs geriate. Jie jos geria, они пьют. Jie jos geria. Aš geriu, tu geri, jis jį geria. Mes geriame, jūs geriate, jie jos geria. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš geriu, я пью. Aš geriu. Aš geriu arbatą. Я пью чай. Aš geriu arbatą. Aš geriu vandenį. Я пью воду. Aš geriu vandenį. Tu geri, ты пьешь. Tu geri. Tu geri pieną. Ты пьешь молоко. Tu geri pieną. Tu geri sultis. Ты пьешь сок. Tu geri sultis. Jis, ji geria. On, она пьет. Jis geria kavą. On pьет кофе. Jis geria kavą. Ji geria arbatą. Она пьет чай. Ji geria arbatą. Mes geriame, мы пьем. Mes geriame. Mes geriame sultis. Мы пьем сок. Mes geriame sultis. Mes geriame vandenį. Мы пьем воду. Mes geriame vandenį. Jūs geriate, вы пьете. Jūs geriate. Jūs geriate mineralinį vandenį. Вы пьете минеральную воду. Jūs geriate mineralinį vandenį. Jūs geriate kavą su pienu. Вы пьете кофе с молоком. Jūs geriate kavą su pienu. Jie jos geria. Они пьют. Jie jos geria. Jie geria sultis. Они пьют сок. Jie geria sultis. Jos geria arbatą su medumi. Они пьют чай с медом. Jos geria arbatą su medumi. Ką tu geri? Что ты пьешь? Ką tu geri? Aš geriu arbatą. Я пью чай. Aš geriu arbatą. O ką ji geria? Aš to она пьет. O ką ji geria? Ji geria sultis. Она пьет сок. Ji geria sultis. Ką tu geri? Aš geriu arbatą. O ką ji geria? Ji geria sultis. Ką tu geri? Aš geriu arbatą. O ką ji geria? Ji geria sultis. Aš geriu, я пью. Aš geriu. Tu geri, ты пьешь. Tu geri. Jis jį geria. Он, она пьет. Jis jį geria. Mes geriame, мы пьем. Mes geriame. Jūs geriate, вы пьете. Jūs geriate.
Jie jos geria. Они пьют. Jie jos geria. Aš geriu. Tu geri. Jis jį geria. Mes geriame. Jūs geriate. Jie jos geria. Ну и, как всегда, перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Aš geriau. Я пил. Или я пила. Aš geriau. Aš geriau arbatą. Я пил чай. Aš geriau arbatą. Aš geriau kavą su pienu. Я пил кофе с молоком. Aš geriau kavą su pienu. Aš geriau kavą su pienu. Tu geriai, ты пил или ты пила. Tu geriai. Tu geriai sultis. Ты пил сок. Tu geriai sultis. Tu geriai vandenį. Tai pil vodų. Tu geriai vandenį. Jis jį gėrė. On pil, ana pila. Jis jį gėrė. Jis gėrė pieną. On pil молоко. Jis gėrė pieną. Ji gėrė arbatą su citrina. Ana pila čai с лимоном. Ji gėrė arbatą su citrina. Ji gėrė arbatą su citrina. Mes gėrėme, мы пили, mes gėrėme. Mes gėrėme sultis, мы pili сок. Mes gėrėme sultis. Mes gėrėme mineralinį vandenį, мы pili минеральную воду. Mes gėrėme mineralinį vandenį. Mes gėrėme mineralinį vandenį. Jūs gėrėte, вы pili, jūs gėrėte. Jūs gėrėte kavą, вы pili кофе. Jūs gėrėte kavą. Jūs gėrėte arbatą su medumi, вы pili чай с медом. Jūs gėrėte arbatą su medumi. Jūs gėrėte arbatą su medumi. Jie jos gėrė, они pili. Jie jos gėrė. Jie gėrė sultis, они pili сок. Jie gėrė sultis. Jos gėrė pieną, они pili молоко. Jos gėrė pieną. Что ты пил вчера? Ką tu gėrei vakar? Ką tu gėrei vakar? Aš gėriau arbatą su citrina. Я пил чай с лимоном. Aš gėriau arbatą su citrina. O ką ji gėrė? Aš to ana pila. O ką ji gėrė? Ji gėrė sultis. Ana pila sok. Ji gėrė sultis. Ką tu gėrei vakar? Aš gėriau arbatą su citrina. O ką ji gėrė? Ji gėrė sultis. Aš gėriau, я пил или я пила. Aš gėriau. Tu gėrei, ты pil или ты pila. Tu gėrei. Jis jį gėrė. On pil, ana pila. Jis jį gėrė. Mes gėrėme, мы pili, mes gėrėme. Jūs gėrėte, вы pili, jūs gėrėte. Jie jos gėrė, они pili. Jie jos gėrė. Aš gėriau, tu gėrei, jis jį gėrė. Mes gėrėme, jūs gėrėте. Jie jos гере. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš gėriau, я pil или я pila. Aš gėriau. Aš gėriau arbatą. Я pil чай. Aš gėriau arbatą. Aš gėriau
kavą su pienu. Я пил кофе с молоком. Aš gėriau kavą su pienu. Aš gėriau kavą su pienu. Tu gėrei, ты пил или ты пила. Tu gėrei. Tu gėrei sultis. Ты пил сок. Tu gėrei sultis. Tu gėrei vandenį. Ты пил воду. Tu gėrei vandenį. Jis jį gėrė. Он пил, она пила. Jis jį gėrė. Jis gėrė pieną. Он пил молоко. Jis gėrė pieną. Ji gėrė arbatą su citrina. Она пила чай с лимоном. Ji gėrė arbatą su citrina. Ji gėrė arbatą su citrina. Mes gėrėme, мы пили, mes gėrėme. Mes gėrėme sultis, мы пили сок. Mes gėrėme sultis. Mes gėrėme mineralinį vandenį, мы пили минеральную воду. Mes gėrėme mineralinį vandenį. Mes gėrėme mineralinį vandenį. Jūs gėrėte, вы пили, jūs gėrėte. Jūs gėrėte kavą, вы пили кофе. Jūs gėrėte kavą. Jūs gėrėte arbatą su medumi, вы пили чай с медом. Jūs gėrėte arbatą su medumi. Jūs gėrėte arbatą su medumi. Jie jos gėrė, они пили. Jie jos gėrė. Jie gėrė sultis, они пили сок. Jie gėrė sultis. Jos gėrė pieną, они пили молоко. Jos gėrė pieną. Что ты пил вчера? Ką tu gėrei vakar? Ką tu gėrei vakar? Aš gėriau arbatą su citrina. Я пил чай с лимоном. Aš gėriau arbatą su citrina. O ką ji gėrė? А что она пила? O ką ji gėrė? Ji gėrė sultis. Она пила сок. Ji gėrė sultis. Ką tu gėrei vakar? Aš gėriau arbatą su citrina. O ką ji gėrė? Ji gėrė sultis. Aš gėriau, я пил или я пила. Aš gėriau. Tu gėrei, ты пил или ты пила. Tu gėrei. Jis jį gėrė. Он пил, она пила. Jis jį gėrė. Mes gėrėme, мы пили, mes gėrėme. Jūs gėrėte, вы пили, jūs gėrėte. Jie jos gėrė, они пили. Jie jos gėrė. Aš gėriau, tu gėrei, jis jį gėrė. Mes gėrėme, jūs gėrėте, jie jos gėrė. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš gėriau, я пил или я пила. Aš gėriau. Aš gėriau arbatą. Я пил чай. Aš gėriau arbatą. Aš gėriau kavą su pienu. Я пил кофе с молоком. Aš gėriau kavą su pienu. Aš gėriau kavą su pienu. Tu gėrei, ты пил или ты пила. Tu gėrei. Tu gėrei sultis. Ты пил сок. Tu gėrei sultis. Tu gėrei vandenį. Ты пил воду. Tu gėrei vandenį. Jis jį gėrė. Он пил, она пила. Jis jį gėrė. Jis gėrė pieną. Он пил молоко.
jis gėrė pieną, ji gėrė arbatą su citrina, ana pila čai s limonom, ji gėrė arbatą su citrina, ji gėrė arbatą su citrina, mes gėrėme, мы пили, mes gėrėme sultis, мы pili сок, mes gėrėme sultis, mes gėrėme mineralinį vandenį, мы pili минеральную воду, mes gėrėme mineralinį vandenį, mes gėrėme mineralinį vandenį, jūs gėrėte, вы pili, jūs gėrėte kavą, вы pili кофе, jūs gėrėte kavą, jūs gėrėte arbatą su medumi, вы pili чай с медом, jūs gėrėte arbatą su medumi, jūs gėrėte arbatą su medumi, jie jos gėrė, они pili, jie jos gėrė, jie gėrė sultis, они pili сок, jie gėrė sultis, jos gėrė pieną, они pili молоко, jos gėrė pieną, что ты пил вчера, ką tu gėrei vakar, ką tu gėrei vakar. Aš gėriau arbatą su citrina, я пил чай с лимоном, aš gėriau arbatą su citrina, o ką ji gėrė, aš to ana pila, o ką ji gėrė sultis, ana pila sok, ji gėrė sultis, ką tu gėrei vakar. Aš gėriau arbatą su citrina, o ką ji gėrė sultis. Aš gėriau, я пил или я пила, aš gėriau. Tu gėrei, ты pil или ты pila, tu gėrei. Jis jį gėrė, on pil, ana pila, jis jį gėrė. Mes gėrėme, мы pili, mes gėrėme, jūs gėrėte, вы pili, jūs gėrėte. Jie jos gėrė, они pili, jie jos gėrė. Aš gėriau, tu gėrei, jis jį gėrė, mes gėrėme, jūs gėrėte, jie jos gėrė. Ну и как всегда, я перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Aš gersiu, я буду пить. Aš gersiu. Aš gersiu arbatą, я буду пить чай. Aš gersiu arbatą. Aš gersiu kavą be cukraus, я буду пить кофе без сахара. Aš gersiu kavą be cukraus. Tu gersi, ты будешь пить, tu gersi. Tu gersi sultis, ты будешь пить сок. Tu gersi sultis. Tu gersi vandenį, ты будешь пить воду. Tu gersi vandenį. Jis jį gers, он она будет пить. Jis gers pieną, он будет пить молоко. Jis gers pieną. Ji gers arbatą su medumi, она будет пить чай с медом. Ji gers arbatą su medumi. Mes gersime, мы будем пить. Mes gersime. Mes gersime sultis, мы будем пить сок. Mes gersime sultis. Mes gersime arbatą kartu, мы будем пить чай вместе. Mes gersime arbatą kartu. Mes gersime arbatą kartu. Jūs gersite, вы будете пить. Jūs gersite. Jūs gersite kavą, вы будете пить кофе. Jūs gersite kavą.
Jūs gersite минеральный vandenį, вы будете пить минеральную воду. Jūs gersite минеральный vandenį. Jos gers. Они будут пить. Jos gers. Gers арбата. Они будут пить чай. Gers арбата. Jos gers лимонаdą. Они будут пить лимонад. Jos gers лимонаdą. Ką tu gersi rytoj? Что ты будешь пить завтра? Ką tu gersi rytoj? Aš gersiu arbatą su citrina. Я буду пить чай с лимоном. Aš gersiu arbatą su citrina. O ką jis gers? А что он будет пить? O ką jis gers? Jis gers pieną. Он будет пить молоко. Jis gers pieną. Ką tu gersi rytoj? Aš gersiu arbatą su citrina. O ką jis gers? Jis gers pieną. Aš gersiu, я буду пить. Aš gersiu. Tu gersi, ты будешь пить. Tu gersi. Jis, ji gers. Он, она будет пить. Jis, ji gers. Mes gersime, мы будем пить. Mes gersime. Jūs gersite, вы будете пить. Jūs gersite. Jos gers. Они будут пить. Jos gers. Aš gersiu. Tu gersi. Jis, ji gers. Mes gersime. Jūs gersите. Jos gers. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš gersiu. Я буду пить. Aš gersiu. Aš gersiu arbatą. Я буду пить чай. Aš gersiu arbatą. Aš gersiu kavą be cukraus. Я буду пить кофе без сахара. Aš gersiu kavą be cukraus. Tu gersi, ты будешь пить. Tu gersi. Tu gersi sultis. Ты будешь пить сок. Tu gersi sultis. Tu gersi vandenį. Ты будешь пить воду. Tu gersi vandenį. Jis, ji gers. Он, она будет пить. Jis gers pieną. Он будет пить молоко. Jis gers pieną. Ji gers arbatą su medumi. Она будет пить чай с медом. Ji gers arbatą su medumi. Mes gersime, мы будем пить. Mes gersime. Mes gersime sultis, мы будем пить сок. Mes gersime sultis. Mes gersime arbatą kartu, мы будем пить чай вместе. Mes gersime arbatą kartu. Mes gersime arbatą kartu. Jūs gersite, вы будете пить. Jūs gersite. Jūs gersite kavą, вы будете пить кофе. Jūs gersite kavą. Jūs gersite минеральный vandenį, вы будете пить минеральную воду. Jūs gersite минеральный vandenį. Jos gers. Они будут пить. Jos gers. Gers арбата. Они будут пить чай. Gers арбата. Jos gers лимонаdą. Они будут пить лимонад. Jos gers лимонаdą. Ką tu gersi rytoj? Что ты будешь пить завтра? Ką tu gersi rytoj? Aš gersiu arbatą su citrina. Я буду пить чай с лимоном. Aš gersiu arbatą su citrina. O ką jis gers? А что он будет пить?
O ką jis gers? Jis gers pieną. Он будет пить молоко. Jis gers pieną. Ką tu gersi rytoj? Aš gersiu arbatą su citrina. O ką jis gers? Jis gers pieną. Aš gersiu, я буду пить. Aš gersiu. Tu gersi, ты будешь пить. Tu gersi. Jis, ji gers. Она будет пить. Jis, ji gers. Mes gersime, мы будем пить. Mes gersime. Jūs gersite, вы будете пить. Jūs gersite. Jie, jos gers. Они будут пить. Jie, jos gers. Aš gersiu. Tu gersi. Jis, ji gers. Mes gersime. Jūs gersите. Jie, jos герс. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš gersiu. Я буду пить. Aš gersiu. Aš gersiu arbatą. Я буду пить чай. Aš gersiu arbatą. Aš gersiu kavą be cukraus. Я буду пить кофе без сахара. Aš gersiu kavą be cukraus. Tu gersi, ты будешь пить. Tu gersi. Tu gersi sultis. Ты будешь пить сок. Tu gersi sultis. Tu gersi vandenį. Ты будешь пить воду. Tu gersi vandenį. Jis, ji gers. Она будет пить. Jis gers pieną. Он будет пить молоко. Jis gers pieną. Ji gers arbatą su medumi. Она будет пить чай с медом. Ji gers arbatą su medumi. Mes gersime. Мы будем пить. Mes gersime. Mes gersime sultis. Мы будем пить сок. Mes gersime sultis. Mes gersime arbatą kartu. Мы будем пить чай вместе. Mes gersime arbatą kartu. Mes gersime arbatą kartu. Jūs gersite, вы будете пить. Jūs gersite. Jūs gersite kavą, вы будете пить кофе. Jūs gersite kavą. Jūs gersite mineralinį vandenį, вы будете пить минеральную воду. Jūs gersite mineralinį vandenį. Jie, jos gers. Они будут пить. Jie, jos gers. Jie gers arbatą. Они будут пить чай. Jie gers arbatą. Jos gers limonadą. Они будут пить лимонад. Jos gers лимонаdą. Ką tu gersi rytoj? Что ты будешь пить завтра? Ką tu gersi rytoj? Aš gersiu arbatą su citrina. Я буду пить чай с лимоном. Aš gersiu arbatą su citrina. O ką jis gers? А что он будет пить? O ką jis gers? Jis gers pieną. Он будет пить молоко. Jis gers pieną. Ką tu gersi rytoj? Aš gersiu arbatą su citrina. O ką jis gers? Jis gers pieną. Aš gersiu, я буду пить. Aš gersiu. Tu gersi, ты будешь пить. Tu gersi. Jis, ji gers. Она будет пить. Jis, ji gers. Mes gersime, мы будем пить. Mes gersime. Jūs gersite, вы будете пить. Jūs gersite. Jie, jos gers. Они будут пить. Jie, jos gers. Aš gersiu. Tu gersi. Jis, ji gers. Mes gersime. Jūs gersite.
jie jos gers. Ну и, как всегда, перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Valgyti, есть. Valgyti. Aš valgau, я ем. Aš valgau. Aš valgau obuolį. Я ем яблоко. Aš valgau obuolį. Aš valgau sumuštinį. Я ем бутерброд. Aš valgau sumuštinį. Tu valgai, ты ешь. Tu valgai. Tu valgai sriubą, ты ешь суп. Tu valgai sriubą. Tu valgai košę, ты ешь кашу. Tu valgai košę. Jis, ji valgo. Он, она ест. Jis, ji valgo. Jis valgo žuvį. Он ест рыбу. Jis valgo žuvį. Ji valgo salotas. Она ест салат. Ji valgo salotas. Mes valgome. Мы едим. Mes valgome. Mes valgome makaronus. Мы едим макароны. Mes valgome makaronus. Mes valgome picą. Мы едим пиццу. Mes valgome picą. Jūs valgote. Вы едите. Jūs valgote. Jūs valgote daržoves. Вы едите овощи. Jūs valgote daržoves. Jūs valgote desertą. Вы едите десерт. Jūs valgote десерта. Jie, jos valgo. Они едят. Jie valgo ledus. Они едят мороженое. Jie valgo ledus. Jos valgo vaisius. Они едят фрукты. Jos valgo vaisius. Ką tu valgai? Что ты ешь? Ką tu valgai? Aš valgau sriubą. Я ем суп. Aš valgau sriubą. O ką jis valgo? А что он ест? O ką jis valgo? Jis valgo makaronus. Он ест макароны. Jis valgo makaronus. Ką tu valgai? Aš valgau sriubą. O ką jis valgo? Jis valgo makaronus. Aš valgau, я ем. Aš valgau. Tu valgai, ты ешь. Tu valgai. Jis, ji valgo. Он, она ест. Jis, ji valgo. Mes valgome, мы едим. Mes valgome. Jūs valgote, вы едите. Jūs valgote. Jie, jos valgo. Они едят. Jie, jos valgo. Aš valgau. Tu valgai. Jis, ji valgo. Mes valgome. Jūs valgoте. Jie, jos valgo. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Valgyti, есть. Valgyti. Aš valgau, я ем. Aš valgau. Aš valgau obuolį. Я ем яблоко. Aš valgau obuolį. Aš valgau sumuštinį. Я ем бутерброд. Aš valgau sumuštinį. Tu valgai, ты ешь. Tu valgai. Tu valgai sriubą, ты ешь суп. Tu valgai sriubą. Tu valgai košę, ты ешь кашу. Tu valgai košę. Jis, ji valgo. Он, она ест. Jis, ji valgo. Jis valgo žuvį. Он ест рыбу. Jis valgo žuvį. Ji valgo salotas. Она ест салат.
Ji valgo salotas. Mes valgome, мы едим, mes valgome. Mes valgome makaronus, мы едим макароны. Mes valgome makaronus. Mes valgome pizzą, мы едим пиццу. Mes valgome pizzą. Jūs valgote, вы едите, jūs valgote. Jūs valgote daržoves, вы едите овощи. Jūs valgote daržoves. Jūs valgote desertą, вы едите десерт. Jūs valgote desertą. Jie jos valgo. Они едят. Jie valgo ledus. Они едят мороженое. Jie valgo ledus. Jos valgo vaisius. Они едят фрукты. Jos valgo vaisius. Ką tu valgai? Что ты ешь? Ką tu valgai? Aš valgau sriubą. Я ем суп. Aš valgau sriubą. O ką jis valgo? А что он ест? O ką jis valgo? Jis valgo makaronus. Он ест макароны. Jis valgo makaronus. Ką tu valgai? Aš valgau sriubą. O ką jis valgo? Jis valgo makaronus. Aš valgau, я ем. Aš valgau. Tu valgai, ты ешь. Tu valgai. Jis jį valgo. Он, она ест. Jis jį valgo. Mes valgome, мы едим. Mes valgome. Jūs valgote, вы едите. Jūs valgote. Jie jos valgo, они едят. Jie jos valgo. Aš valgau, tu valgai, jis jį valgo. Mes valgome, jūs valgoте, jie jos valgo. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Valgyti, есть. Valgyti. Aš valgau, я ем. Aš valgau. Aš valgau obuolį. Я ем яблоко. Aš valgau obuolį. Aš valgau sumuštinį. Я ем бутерброд. Aš valgau sumuštinį. Tu valgai, ты ешь. Tu valgai. Tu valgai sriubą, ты ешь суп. Tu valgai sriubą. Tu valgai košę, ты ешь кашу. Tu valgai košę. Jis jį valgo. Он, она ест. Jis jį valgo. Jis valgo žuvį. Он ест рыбу. Jis valgo žuvį. Ji valgo salotas. Она ест салат. Ji valgo salotas. Mes valgome, мы едим. Mes valgome. Mes valgome makaronus. Мы едим макароны. Mes valgome makaronus. Mes valgome pizzą. Мы едим пиццу. Mes valgome pizzą. Jūs valgote, вы едите. Jūs valgote. Jūs valgote daržoves. Вы едите овощи. Jūs valgote daržoves. Jūs valgote desertą. Вы едите десерт. Jūs valgote desertą. Jie jos valgo. Они едят. Jie valgo ledus. Они едят мороженое. Jie valgo ledus. Jos valgo vaisius. Они едят фрукты. Jos valgo vaisius. Ką tu valgai? Что ты ешь? Ką tu valgai? Aš valgau sriubą. Я ем суп. Aš valgau sriubą. O ką jis valgo? А что он ест?
O ką jis valgo? Jis valgo makaronus. Он ест makaronai. Jis valgo makaronus. Ką tu valgai? Aš valgau sriubą. O ką jis valgo? Jis valgo makaronus. Aš valgau, я ем. Aš valgau. Tu valgai, ты ешь. Tu valgai. Jis jį valgo. Он, она ест. Jis jį valgo. Mes valgome, мы едим. Mes valgome. Jūs valgote, вы едите. Jūs valgote. Jie jos valgo, они едят. Jie jos valgo. Aš valgau, tu valgai, jis jį valgo. Mes valgome, jūs valgote, jie jos valго. Ну и, как всегда, я перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Aš valgiau, я ел. Или я ела. Aš valgiau. Aš valgiau obuolį, я ел яблоко. Aš valgiau obuolį. Aš valgiau sumuštinį, я ел бутерброд. Aš valgiau sumuštinį. Tu valgiai, ты ел или ты ела. Tu valgiai. Tu valgiai sriubą. Ты ел суп. Tu valgiai sriubą. Tu valgiai košę. Ты ел кашу. Tu valgiai košę. Jis jį valgė. Он ел, она ела. Jis jį valgė. Jis valgė žuvį. Он ел рыбу. Jis valgė žuvį. Ji valgė salotas. Она ела салат. Ji valgė salotas. Mes valgėme. Мы ели. Mes valgėme. Mes valgėme makaronus. Мы ели makaronai. Mes valgėme makaronus. Mes valgėme picą. Мы ели picų. Mes valgėme picą. Jūs valgėte. Вы ели. Jūs valgėte. Jūs valgėte daržoves. Вы ели овощи. Jūs valgėte daržoves. Jūs valgėte desertą. Вы ели десерт. Jūs valgėte desertą. Jie jos valgė. Они ели. Jie jos valgė. Jie valgė ledus. Они ели мороженое. Jie valgė ledus. Jos valgė vaisius. Они ели фрукты. Jos valgė vaisius. Ką tu valgei? Что ты ел? Ką tu valgei? Aš valgiau sriubą. Я ел суп. Aš valgiau sriubą. O ką jis valgė? А что он ел? O ką jis valgė? Jis valgė makaronus. Он ел makaronai. Jis valgė makaronus. Ką tu valgei? Aš valgiau sriubą. O ką jis valgė? Jis valgė makaronus. Aš valgiau, я ел или я ела. Aš valgiau. Tu valgiai, ты ел или ты ела. Tu valgiai. Jis jį valgė. Он ел, она ела. Jis jį valgė. Mes valgėme. Мы ели. Mes valgėme. Jūs valgėte. Вы ели. Jūs valgėte. Jie jos valgė. Они ели. Jie jos valgė. Aš valgiau. Tu valgiai. Jis jį valgė. Mes valgėme. Jūs valgėте. Jie jos valgė. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš valgiau, я ел.
или я ела. Aš valgiau. Aš valgiau obuolį, я ел яблоко. Aš valgiau obuolį. Aš valgiau sumuštinį, я ел бутерброд. Aš valgiau sumuštinį. Tu valgiai, ты ел или ты ела. Tu valgiai. Tu valgiai sriubą. Ты ел суп. Tu valgiai sriubą. Tu valgiai košę. Ты ел кашу. Tu valgiai košę. Jis, ji valgė. Он ел, она ела. Jis, ji valgė. Jis valgė žuvį. Он ел рыбу. Jis valgė žuvį. Ji valgė salotas. Она ела салат. Ji valgė salotas. Mes valgėme. Мы ели. Mes valgėme. Mes valgėme makaronus. Мы ели makaronai. Mes valgėme makaronus. Mes valgėme picą. Мы ели picų. Mes valgėme picą. Jūs valgėte. Вы ели. Jūs valgėte. Jūs valgėte daržoves. Вы ели овощи. Jūs valgėte daržoves. Jūs valgėte desertą. Вы ели десерт. Jūs valgėte desertą. Jie, jos valgė. Они ели. Jie, jos valgė. Jie valgė ledus. Они ели мороженое. Jie valgė ledus. Jos valgė vaisius. Они ели фрукты. Jos valgė vaisius. Ką tu valgei? Что ты ел? Ką tu valgei? Aš valgiau sriubą. Я ел суп. Aš valgiau sriubą. O ką jis valgė? А что он ел? O ką jis valgė? Jis valgė makaronus. Он ел makaronai. Jis valgė makaronus. Ką tu valgei? Aš valgiau sriubą. O ką jis valgė? Jis valgė makaronus. Aš valgiau. Я ел или я ела. Aš valgiau. Tu valgei. Ты ел или ты ела. Tu valgei. Jis, ji valgė. Он ел, она ела. Jis, ji valgė. Mes valgėme. Мы ели. Mes valgėme. Jūs valgėte. Вы ели. Jūs valgėte. Jie, jos valgė. Они ели. Jie, jos valgė. Aš valgiau. Tu valgei. Jis, ji valgė. Mes valgėme. Jūs valgėте. Jie, jos valgė. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš valgiau. Я ел. Или я ела. Aš valgiau. Aš valgiau obuolį. Я ел яблоко. Aš valgiau obuolį. Aš valgiau sumuštinį. Я ел бутерброд. Aš valgiau sumuštinį. Tu valgiai. Ты ел. Или ты ела. Tu valgiai. Tu valgiai sriubą. Ты ел суп. Tu valgiai sriubą. Tu valgiai košę. Ты ел кашу. Tu valgiai košę. Jis, ji valgė. Он ел, она ела. Jis, ji valgė. Jis valgė žuvį. Он ел рыбу. Jis valgė žuvį. Ji valgė salotas. Она ела салат. Ji valgė salotas. Mes valgėme. Мы ели. Mes valgėme.
Mes valgėme makaronus, мы ели makaronai. Mes valgėme makaronus. Mes valgėme pizzą, мы ели picų. Mes valgėme pizzą. Jūs valgėte, вы ели, jūs valgėte. Jūs valgėte daržoves, вы ели овощи. Jūs valgėte daržoves. Jūs valgėte desertą, вы ели десерт. Jūs valgėte desertą. Jie, jos valgė, они ели. Jie, jos valgė. Jie valgė ledus, они ели мороженое. Jie valgė ledus. Jos valgė vaisius, они ели фрукты. Jos valgė vaisius. Ką tu valgei? Что ты ел? Ką tu valgei? Aš valgiau sriubą, я ел суп. Aš valgiau sriubą. O ką jis valgė? А что он ел? O ką jis valgė? Jis valgė makaronus. Он ел макароны. Jis valgė makaronus. Ką tu valgei? Aš valgiau sriubą. O ką jis valgė? Jis valgė makaronus. Aš valgiau, я ел или я ела. Aš valgiau. Tu valgei, ты ел или ты ела. Tu valgei. Jis, ji valgė. Он ел, она ела. Jis, ji valgė. Mes valgėme, мы ели. Mes valgėme. Jūs valgėte, вы ели. Jūs valgėte. Jie, jos valgė. Они ели. Jie, jos valgė. Aš valgiau. Tu valgei. Jis, ji valgė. Mes valgėme. Jūs valgėte. Jie, jos valгė. Ну и как всегда, я перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Aš valgysiu, я буду есть. Aš valgysiu. Aš valgysiu obuolį, я буду есть яблоко. Aš valgysiu obuolį. Aš valgysiu sumuštinį, я буду есть бутерброд. Aš valgysiu sumuštinį. Tu valgysi, ты будешь есть. Tu valgysi. Tu valgysi sriubą, ты будешь есть суп. Tu valgysi sriubą. Tu valgysi košę, ты будешь есть кашу. Tu valgysi košę. Jis, ji valgys. Он, она будет есть. Jis, ji valgys. Jis valgys žuvį. Он будет есть рыбу. Jis valgys žuvį. Ji valgys salotas. Она будет есть салат. Ji valgys salotas. Mes valgysime, мы будем есть. Mes valgysime. Mes valgysime makaronus. Мы будем есть макароны. Mes valgysime makaronus. Mes valgysime pizzą. Мы будем есть пиццу. Mes valgysime pizzą. Jūs valgysite, вы будете есть. Jūs valgysite. Jūs valgysite daržoves, вы будете есть овощи. Jūs valgysite daržoves. Jūs valgysite desertą, вы будете есть десерт. Jūs valgysite desertą. Jie, jos valgys. Они будут есть. Jie, jos valgys. Jie valgys ledus. Они будут есть мороженое. Jie valgys ledus.
Jos valgys vaisius, они будут есть фрукты. Jos valgys vaisius. Ką tu valgysi? Что ты будешь есть? Ką tu valgysi? Aš valgysiu sriubą. Я буду есть суп. Aš valgysiu sriubą. O ką jis valgys? А что он будет есть? O ką jis valgys? Jis valgys makaronus. Он будет есть макароны. Jis valgys makaronus. Ką tu valgysi? Что ты будешь есть? Aš valgysiu sriubą. Я буду есть суп. O ką jis valgys? А что он будет есть? Jis valgys makaronus. Ką tu valgysi? Aš valgysiu sriubą. O ką jis valgys? Jis valgys makaronus. Aš valgysiu. Я буду есть. Aš valgysiu. Tu valgysi. Ты будешь есть. Tu valgysi. Jis, ji valgys. Он, она будет есть. Jis, ji valgys. Mes valgysime. Мы будем есть. Mes valgysime. Jūs valgysite. Вы будете есть. Jūs valgysite. Jie, jos valgys. Они будут есть. Jie, jos valgys. Aš valgysiu. Tu valgysi. Jis, ji valgys. Mes valgysime. Jūs valгysите. Jie, jos valgys. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš valgysiu. Я буду есть. Aš valgysiu. Aš valgysiu obuolį. Я буду есть яблоко. Aš valgysiu obuolį. Aš valgysiu sumuštinį. Я буду есть бутерброд. Aš valgysiu sumuštinį. Tu valgysi. Ты будешь есть. Tu valgysi. Tu valgysi sriubą. Ты будешь есть суп. Tu valgysi sriubą. Tu valgysi košę. Ты будешь есть кашу. Tu valgysi košę. Jis, ji valgys. Он, она будет есть. Jis, ji valgys. Jis valgys žuvį. Он будет есть рыбу. Jis valgys žuvį. Ji valgys salotas. Она будет есть салат. Ji valgys salotas. Mes valgysime. Мы будем есть. Mes valgysime. Mes valgysime makaronus. Мы будем есть макароны. Mes valgysime makaronus. Mes valgysime picą. Мы будем есть пиццу. Mes valgysime picą. Jūs valgysite. Вы будете есть. Jūs valgysite. Jūs valgysite daržoves. Вы будете есть овощи. Jūs valgysite daržoves. Jūs valgysite desertą. Вы будете есть десерт. Jūs valgysite desertą. Jie, jos valgys. Они будут есть. Jie, jos valgys. Jie valgys ledus. Они будут есть мороженое. Jie valgys ledus. Jos valgys vaisius. Они будут есть фрукты. Jos valgys vaisius. Ką tu valgysi? Что ты будешь есть? Ką tu valgysi? Aš valgysiu sriubą. Я буду есть суп. Aš valgysiu sriubą. O ką jis valgys? А что он будет есть?
O ką jis valgys? Jis valgys makaronus, on будет есть makaronai. Jis valgys makaronus. Ką tu valgysi? Что ты будешь есть? Aš valgysiu sriubą. Я буду есть суп. O ką jis valgys? А что он будет есть? Jis valgys makaronus. Ką tu valgysi? Aš valgysiu sriubą. O ką jis valgys? Jis valgys makaronus. Aš valgysiu. Я буду есть. Aš valgysiu. Tu valgysi. Ты будешь есть. Tu valgysi. Jis, ji valgys. Он, она будет есть. Jis, ji valgys. Mes valgysime. Мы будем есть. Mes valgysime. Jūs valgysite. Вы будете есть. Jūs valgysite. Jie, jos valgys. Они будут есть. Jie, jos valgys. Aš valgysiu. Tu valgysi. Jis, ji valgys. Mes valgysime. Jūs valгysите. Jie, jos valgys. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš valgysiu. Я буду есть. Aš valgysiu. Aš valgysiu obuolį. Я буду есть яблоко. Aš valgysiu obuolį. Aš valgysiu sumuštinį. Я буду есть бутерброд. Aš valgysiu sumuštinį. Tu valgysi. Ты будешь есть. Tu valgysi. Tu valgysi sriubą. Ты будешь есть суп. Tu valgysi sriubą. Tu valgysi košę. Ты будешь есть кашу. Tu valgysi košę. Jis, ji valgys. Он, она будет есть. Jis, ji valgys. Jis valgys žuvį. Он будет есть рыбу. Jis valgys žuvį. Ji valgys salotas. Она будет есть салат. Ji valgys salotas. Mes valgysime. Мы будем есть. Mes valgysime. Mes valgysime makaronus. Мы будем есть макароны. Mes valgysime makaronus. Mes valgysime picą. Мы будем есть пиццу. Mes valgysime picą. Jūs valgysite. Вы будете есть. Jūs valgysite. Jūs valgysite daržoves. Вы будете есть овощи. Jūs valgysite daržoves. Jūs valgysite desertą. Вы будете есть десерт. Jūs valgysite desertą. Jie, jos valgys. Они будут есть. Jie, jos valgys. Jie valgys ledus. Они будут есть мороженое. Jie valgys ledus. Jos valgys vaisius. Они будут есть фрукты. Jos valgys vaisius. Ką tu valgysi? Что ты будешь есть? Ką tu valgysi? Aš valgysiu sriubą. Я буду есть суп. Aš valgysiu sriubą. O ką jis valgys? А что он будет есть? O ką jis valgys? Jis valgys makaronus. Он будет есть макароны. Jis valgys makaronus. Ką tu valgysi? Что ты будешь есть? Aš valgysiu sriubą. Я буду есть суп. O ką jis valgys? А что он будет есть? Jis valgys makaronus.
Ką tu valgysi? Aš valgysiu sriubą. O ką jis valgys? Jis valgys makaronus. Aš valgysiu, я буду есть. Aš valgysiu. Tu valgysi, ты будешь есть. Tu valgysi. Ji valgys. Он, она будет есть. Ji valgys. Mes valgysime. Мы будем есть. Mes valgysime. Jūs valgysite. Вы будете есть. Jūs valgysite. Jos valgys. Они будут есть. Jos valgys. Aš valgysiu. Tu valgysi. Ji valgys. Mes valgysime. Jūs valgysite. Jos valgys. Спасибо вам, что вы смотрите, и если вам нравится, что мы делаем, подпишитесь на наш канал.